Predgovor. Iz Svetog pisma Sirah 38 stih 4. Gospod od zemlje pravi lekove, a razuman čovek ih ne odbacuje. Uprkos mnogobrojnim napadima sa raznih strana na moju ličnost i moje savete u brošuri Zdravlje iz Božje apoteke, mnoga pisma puna oduševljenja od zdravih i bolesnih, od lekara i medicinskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva, podstakla su me da svoje znanje i najnovija iskustva i nadalje stavljam na raspolaganje čovečanstvu, i to u jednom poboljšanom i proširenom izdanju takozvane brošure. U vreme u kojem se veliki deo čovečanstva veoma udalji od prirodnog načina života, u kojem je izložen opasnostima da oboli zbog svog pogrešnog stava prema životu, ponovo bi trebalo da nađemo put do naših lekovitih biljaka koje nam Gospod svojom dobrotom poklanja od prastarih vremena. Paroh Knajp u svojim knjigama govori o tome da je za svaku bolest izrasla neka biljka. Svako može da doprinese svom zdravlju ako radi preventive i blagovremeno skuplja biljke i trave iz Božje apoteke, te ih u obliku čaja pije svakodnevno ili po potrebi, zatim ako koristi ekstrakte za utrljavanje ili za tople obloge, kao dodatak vodi, za kupanje itd. Ako se već odlučite da koristite lekovite biljke, valjalo bi da počnete sa onima koje pročišćavaju krv, kao što su sremuš, kopriva, veronika, maslačak i bokvica. Ovakve kure primenjene tačno po uputstvu nikada ne mogu da naškode. Ako vam one ne pomognu i ne donesu olakšanje ili je njihovo dejstvo slabo, moguće da u području gde stanujete ili radite postoje geopatske zone. U vezi sa ovim trebalo bi da konsultujete iskusnog radioestezistu kako bi vam našao mesta na kojima nema zračenja. Kod ozbiljnog oboljenja, groznice ili drugih nedvosmislenih simptoma bolesti, neophodno je ipak blagovremeno potražiti lekara koji će postaviti dijagnozu i kojeg ćete upitati za savet. Takođe se podrazumeva da lekaru treba prepustiti praćenje toka teške bolesti i savesnu kontrolu procesa ozdravljenja. Postepeno okretanje školske medicine prema lečenju biljkama počinje još od 25. Međunarodnog kongresa lekarskih komora Nemačke i Austrije, na kojem je učestvovalo ravno 1500 lekara, koji je održan u martu 1980. u Bad Gasteinu, okrug Salzburg. Profesor dr. Karl Alken s Univerziteta Sarske oblasti obrazložio je intenzivnije okretanje školske medicine prema lekovitim moćima prirode ovim rečima. Posle Drugog svetskog rata lekari su bili praktično nemoćni pred, na primjer, tuberkulozom ili pred oboljenjem otkazivanja funkcije bubrega. A onda se dogodio veliki preokret uvođenjem antibiotika, pa se danas već suočavamo i sa mnogim negativnim posledicama upotrebe ove blagodeti, što zbog prekomerne, što zbog pogrešne upotrebe. Jedna od posledica je nagli rast broja gljivičnih oboljenja izazvanih narušavanjem normalne biološke ravnoteže, prekomernom upotrebom medikamenata i raznim ekološkim faktorima. Već godinama pratim lekarska zasedanja i kongrese o čijim se rezultatima piše u dnevnoj štampi. Mnogi savesni i odgovorni lekari upozoravaju na opasnost od prekomerne upotrebe raznih tableta. Posebno ukazuju na to koliko opasna mogu da budu sredstva protiv bolova. Bezbroj ljudi ih uzima bez ikakvog lekarskog nadzora, pri čemu ona mogu da izazovu teška organska oboljenja. Na primer, sredstva protiv povišenog krvnog pritiska koje se uzimaju tokom dužeg vremenskog perioda mogu da podstaknu pojavu raka dojke kod žena, kako su utvrdile 3 grupe istraživača, nezavisne jedne od drugih, u Bostonu, Bristolu i u Helsinkiju. Svojim iskustvima iz poslednje 2,5 godine, a to je od objavljivanja brošure Zdravlje iz apoteke, želim da bolesnim ljudima učinim pristupačnim lekovitu moć i dejstvo važnih biljaka i pomognem im da ponovo budu zdravi. Ljudski je uzvišeno tražiti izlaz iz beznađa bolovanja i to sopstvenom snagom i voljom, a uz Božju pomoć i pomoć naših lekovitih biljaka. Snošenje odgovornosti za sopstveno ozdravljenje u tolikoj meri uzdiže ljudsko dostojanstvo,
da se bolesnik već nalazi na polovini puta koja vodi iz bezizlaza njegovog bolesnog življenja. Uvek me iznova pitaju otkud mi znanje o lekovitom bilju. Na to ne mogu precizno da odgovorim. Kao dete školske ferije sam provodila u porodici jednog višeg šumarskog nadzornika. Tu sam mogla da osetim i doživim prirodu i odnose koji vladaju u njoj daleko više nego što je to tada bilo primereno mojim godinama. Tako sam već kao dete razlikovala sve biljke, poznavala svaku poimence. Ipak, njihov značaj u pogledu lekovitosti nije mi bio poznat. Moja majka, strastvenik, najpov sledbenik, nastojala je da nas decu podiže ne koristeći hemijska sredstva koja bi negativno uticala na nas. Kao mlada devojka imala sam dva doživljaja koji su mi se duboko urezala u pamćenje. Jedna udovica, 40. godina, majka troje dece, bila se razbolela od leukemije i iz bolnice su otpustili kao neizlečivu. Lekari su joj davali još 3 dana života. Njena sestra, zabrinuta zbog toga što bi za bolesnicom ostalo troje siročadi, uzela je mokraću obolele i otputovala u mesto blizu Karlovih Vari kod jedne travarke. Iako je ova uplašeno uzviknula, tek sada dolazite sa ovom mrtvačkom vodom, pomogle su biljke koje je dala. Posle 10 dana kliničkim pregledom je utvrđeno da kod udovice nema ni traga od leukemije. Sličan slučaj zbio se u isto vreme sa jednom 38-godišnjom majkom 4 dece. I ovde je bila reč o leukemiji i lekari nisu davali nikakve nade u ozdravljenje. Žena se obratila takođe jednoj travarki i od nje dobila savet i odgovarajuće biljke. Od biljaka je svakodnevno pripremala sebi nekoliko bokala biljnog čaja. Prolazeći pored njih, svaki put bi popila dobar gutlje. Ako mi ne pomogne, sigurno mi neće ni škoditi, mislila je. Pregled posle 10 dana je pokazao, leukemije više nema. Na ovim primjerima se može spoznati da je veoma važno da se kod naizgled neizlečivih bolesti tokom dana pije mnogo čaja. Od tada ja sam uverena da lekovito bilje može da pomogne čak i kada je reč o zloćudnim bolestima. Na Sretenje 1961. godine umrla je moja dobra majka. Od tada sam imala određen osjećaj da prodirem u nauku o lekovitim biljkama. Uz to su dolazila i nova iskustva, pa sam postepeno s jednim osjećanjem sigurnosti u svetu lekovitih biljaka konačno ušla u Božju apoteku. Bilo je to kao da mnome upravlja neka viša sila, pre svega Majka Božja, velika pomagačica svih bolesnih, kao da će mi ona pokazati pravi put. Poverenje i vera u nju, poštovanje i molitva pred jednom starom divnom slikom Majke Božije, koja je na čudnovat način dospela u moje ruke, a time i u moj posed, pomogli su mi svaki put kad sam bila u nedoumici. Zato nastojim da ljudima ukažem ne samo na lekovite biljke, nego pre svega na svemoć Stvoritelja, u čijim je rukama na život spokojan i koji upravlja njime. Kod njega mi tražimo pomoć i utehu, a u njegovoj apoteci ponizno i uz molitvu biljke za teške bolesti. Na njemu je da nas vodi i daruje, da našim životom upravlja prema svojoj volji. Za kraj bih još naglasila da sam se na sve načine trudila da sva svoja iskustva dodatno ugradim u prerađenu brošuru kako bih je čovečanstvu priredila tako da mu ona pomogne. Znatno proširenje materije povezujem sa jednom molbom. Nemojte me pozivati telefonom i nemojte mi pisati, pošto se ne bavim praksom travarke i ne primam ni posete. Veoma precizan registar stručnih termina ukazat će vam na pravi put na upotrebu odgovarajućih lekovitih biljaka. Takođe bih vam ukazala na moju brošuru Uspesi Marije Treben u lečenju, koja je objavljena kod istog izdavača. Griskirchen, maja 1980. Marija Treben.